Itumito Paran TV. Teka undi Marsabit, Baringo, NAROK, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Useu Nalulunga. Paran TV. Naboisho Olosholema. Itumito Paran TV. Tesamburu, Laikipia, Baringo, NAROK, Kajiado, Useu Nalulunga. Paran TV. Naboisho Olosholema. Olengora nile Paran TV karibu na anairishata sida yoleng dolia jolordega ni na kongorpeji ngako sauni enkiguana Paran TV na dolio na tenkolonga ngole na dolio na yakeredega nyola ngora nile Paran TV ajo ki atar barnoto ingwa ngare narok igirabo na imagimba na iberta neramatare orrete nyobe kita lelo barnoto le ngare narok petumogi atodolajo enoto naboisho na netum sinja noto namba na iberta arasho na ipirare ninje terikore a county engari narok tenebo si te county ashute tolosho te serikali kitogolosho ara de ajona assembly through barnota gaye de yora okuni legi boy magnamba na berta naramatare ashute ni odibega tromba na berta nanaboisho na gerai Aisha keno tilna county engari narok ara tenewe chairman lenye ninyata interim ashu chairman otibega gedo metibega orkitamanyune tara lena naboisho elelo kijanani keji ninye John Kiok naitoki ata sininye naipamei kaikai ingwa sininyake na county engare narok ingwa ninye Kilgoris naitoki ata oltung'ani ojo Moriaso le salon ingwa Narok East na wakaishaka na rishata meiroroki na irmasai nelikiyo aitoki itamok nkarn umurua na ingwa peyie kitumoki atijeng enkiguana telulung'ata kake ore yene jolo ing'ura nile Paran TV tadamu ajo isuju yiok tenkoitoi e Facebook live isuju yiok tenkoitoi e YouTube nindim airriwaki yiok irkiliku linonok tormosori napishana ormosori are nabo isiet teniti na ang tinewueji indim atusujai ena kiguana te TV ino te nilo naake airony kuna ambai 612 teniata na ina nikijo start time ninisianoto yiok te kuna free to air channels spoken na gire umurua na bana enegira atumie yiok kiti Nairobi, Kajiado, Narok, Samburu, Laikipia. Karibu sana Maria Marita na kiguana na kibosie aning nigilikonisore kulo barona shage chairman John Kiok meroroki yiok nelikido yiok amu erashata ng'ole te Nairobi na kenejitu te nakop amore ta Narok orburkel melai osubuko. Karibu sana. Oleng Mr. Koriat ore tonkarna kaji John nara ololekiok ing'ua emurua ololulung'a ward Narok South ning'ua na county e Narok nara na interim chairman ashu oltung'ani ishooki mitamanyu ena siai ele turrur lorbarnot oji Narok County Youth Alliance naitoki sii ara chairman lolturrur oji ololulung'a Allied Youth Organization logira aas esiai orbarnot tina murua ololulung'a county enkare Narok elulung'a nikijo naake ashe oleng
tena rishata nincho yiok maetu airo ashu aponu atum enkiguana tenewueji e Paran TV aimaki mbaa onaboisho orbarnot lenkare Narok. Ashe oleng. Ashe oleng, karibu sana interim chairman. Ashe oleng. Maroni sininye naipamei. Ashe oleng Paran TV kaji naipamei nare ntitanga mwalikai. Kaingwa Kilgoris Central Ward, Usubuko location na gara pate Narok Youth County Alliance kaita shegi na namnol Barnot Lingwa Transmara na kara founder or CEO Youth Champions for Sustainable Development Goals all through the champion for the implementation of sustainable development goals in local communities te olosho le Kenya. Ashole. Karibu sana, asante sana. Airoroki taa irmaasai pookin loing'orita yiok. Ore nanu kaji Muriaso naa kara Ole Salaon naing'ua emurua Narok East ewueji neji Mosiro Ward. Na nanu oseraki ena interim team Secretary General narikito Lekiok. Ama te Narok East te Mosiro mayiolo naa ketii likae turrur ligero sharikoo metaa enairaki duo o youth isha koti. Ore sai nanu naa kara member le turrur oji Narok East Youth Alliance. Neeku lolo turruri naa pookin loonotote neji pee kintobiru olturrur obo sapuk loitore loitasheki mbaa orbarnot pookin te county naa ninye sai ele lingira aitamany oji Narok County Youth Alliance. Ashe oleng. Karibuni sana Paran TV. Naiteru ake tolekiok ajo amarata ele amotoning'o ajo etii olturrur netii naipamei netii sininye Ole Moriaso. Ole Salaon. Enkarna eji Moriaso. Netii sininye Ole Salaon olturrur. Kanyoo naishoo ntae ootendoroni enaa irbarnot le county enkare Narok nijo yiok kitayieutua nikiata olturrur taata oitutum iyiok pookin. Ashe oleng. Ore amu swali sidai ina oleng. Ore aloito naa sidai ake amu kakigerokine olalashe lai Ole Salaon. Ore sinye apa naa president apa loturrur loonkera University e Narok naji oji Nusa naa keji Narok County University Student Association. Neeku olarikoni apa ninye mwanzilishi apa lilo turrur ashu nambare idiwueji akeyie. Ore taa peelotu ena swali ino nikietuo apa anaa irbarnot lenkare Narok nikitoni nikiguana nikidol ajo eewuo erishata nanare pee kiponu aibung'a nikintayu olturrur obo lorbarnot olo areu dukuya esiai enaboisho orbarnot nelo dii aitasheki mbaa kumok amu isapuk esiai naifaa neesakini irbarnot kake nikidol ng'ole ajo ore pee kioro nikiaku ilturruri opaasha nelelek mikipuo atum dupoto anaa naaji elelero. Neeku mbaa kumok naagira aitanyamal irbarnot tenkare Narok okulie counties ake pookin amu enyaanyuk ake nyamalitin nikigira aimaa kake nikidol ajo eewuo erishata nanare nikimbung'a nikiwosh ake entumo nikitoosho ena Jumamosi naetuo ilturruri opaasha ilarikok loolturruri lorbarnot opaasha tenkare Narok nikiponu apa aaning'okino tenebo nikijo emaetu ibung'a nikiaku sauti obo nikiaku entoki nabo nishori yiok ake enaa team narikito enaa interim chairman apa atoni ai-develop structure nikintobir report nikiyaki lelo barnot pee kipuo atum enkoitoi sidai naaki yiok umbrella sidai ashu olturrur sidai obo olareu dukuya nelo aitasheki esiai orbarnot tenkare Narok. Ashe oleng. Ashe oleng. Amarata naa ele orika ashu ena interim committee kaja irmembai liatata duo ogira aiturruru ashu aiguanare ena bae peetumokini aitabaiki irbarnot. Ashe oleng. Ore ena committee naa kiata iltung'anak 11. Ore kulo tung'anak 11 naa kigira aihakikisha ajo ore naa iloshon pookin naa nikinyok oleng aapik atua amu kiata kuna sub counties pookin represented nikitoki aata sininye akeyie esiai e gender naa ina piidol ajo ketii naipamei enewueji neeku committee nikitotonie nolong tentumo nikihakikisha ajo committee naa kirepresent iwuejitin pookin ashu nkishiat pookin. Kintoki sii aata naa iltung'anak tarruishi larbarnot naa keeku ketii part of this committee kinyok aihakikisha ajo kiata ndumot pookin ashu rishat pookin
tena committee. Keeku ketii tenaa kidipa ataa ketii. Ore nolong apa naa mikiata apa ore toltung'anak tatushi nitu apa eponu representatives lenye inewueji nolong kake ore enaa ena report ashu elis nigira aapuo are dukuya saai naa lasima ketii, we already working on that. Neeku lasima peepuo aapuo ketii sinye. Neeku tung'aite peepuo erishata enye. Yeah, ketii erishata enche pi. Ayieu nashuko peno siadi ake aikilikuan oltung'ani ojo Moriaso. Itejo nai ninye founder lentoki naji Nusa. Nemayiolo tenaa kanyoo paa ore inakata pegira aitayu ele turrur nitu damu aitayu ele turrur tenakata laa ninye egira aitamanyu. Kanyoo duo apa natii, kaa golikinoto apa natii tenkitamanyunoto amu ayiolo ajo ore enaa olturrur laijo le KMSA naa very active netii ilarikok kumok oleng oing'ua enkare Narok loorbarnot ootijing'a. Kake kanyoo naiboo oshi piitu aikata etumi olturrur laijo ele te Narok County? Kara apa the first president le Nusa, Narok University Student Association, naa iyiok apa loiteru ilo turrur. Ore inakata apa naa kira apa students. Naa keetai apa ena toki naji KMSA inakata apa. Amu ore apa inakata naa inakata apa egira devolution alotu. Nejo apa we are taking services down to the people. Nikijo apa sii iyiok ore tenkaraki neshomoito ninche Samburu amu ore naa KMSA naa Kenya Mass Student Association apa. Nikitii naa apa iyiok iltung'anak le Narok, netii le Samburu, netii le Kajiado. Nepuo apa iltung'anak le Samburu aitobirr SUSA, Samburu Student Association. Nepuo sinche le Kajiado aitobirr Kasia. Nikipuo iyiok apa aitobirr amu ore naa apa inakata naa iyiok oota enduata kulo students apa. Nikipuo aitobirr ina umbrella e students ake. Neeku ore ena naji Narok University Student Association naa enoo students apake le Narok County. Natodua akeyie nkera kumok egira ashuko sukuul tenkaraki lemeeta apa ropiyiani. Nikishomo sii aapuo sukuulini kumok tena siai e mentorship programs. Nikishomo aun irkeek apa tesiai e environmental conservation. Inakata apa kira students. Kake ore peelotu aaku ena ele turrur naa le county mzima, nikinoto challenges kumok tenkaraki aikumok iltung'anak ooyieu ake duo neeku larikok. Keetai iltung'anak looyieu ake ninche naa keji chairman, kake meeta portfolio, meeta entoki nagira aitasheiki, meeta nduat naarikie olosho taisere. Ore saai for example kulo lewa lang le Kajiado, amu ninche saai kingira oleng aikilikuanare tena siai e formation ena alliance, neshomoita apa ninche tedukuya iyiok, nitobirr apa ninche Kajiado Youth Alliance. Ore iyiok peekipuo apa iyiok nikitobirr enda students, nitobirr ninche ne Kajiado Youth naa ketii mpaka ketii iltung'anak le sukuul, netii ilchekuti. Ajo naa sinanu piilo ayiolo iltung'anak lotii between 18 and 35 years. Neeku ore nii nikitodua irng'anayio lena e Kajiado. Amu kitodua iltung'anak egira aaku irministani, irkijanani kutitik. Nikitodua sii deputy governor. Nikitodua iltung'anak loasisho sai for example toonkopisini eshumata naijo ne deputy president oltung'ani oji apa director Sawoyo. Kijanani apa laa ninche loiteru ena toki naji Kajiado Youth Alliance. Nikijo sii iyiok enaikash taata nikiponu aaku tenebo irkijanani le Narok peeming'uari iyiok tesiadi. Peekiriamarie sii olalashara lai le Kajiado okuldo le Samburu. Kijing sii iyiok atua representation enarikore. Ore taa kuna challenges naa nikinotito naa oshi naa ketii ena siai orkijanani akeyie lemeyieu neriki. Keetai sininche laa keyieu ake nerikisho. Iltung'anak le personal interest. Netii sininye siasa sapuk. Ore saai osiasai oje naa keyieu nitumia irkijanani atumie dupoto naje te siasa. Kake ore saai ore iyiok kingira aitobirr ena naa iltung'anak looltimi toopaasha. Kitejo iyiok kirrayie taata interest oltung'anak pookin ilarikok muj nikiponu aitobirr interest ang. Amu ore sininche apa lelo arikok erishata naijo ena kulo arin apa sinche eeta nibung'ate apa sininche naa ina peetii saai erikore. Neeku kayieu ake nanu naomon irbarnot pookin le Narok County emaibung'ata, emata entoki nabo, emateshet entaisere ang tenebo tiatua ele turrur le Narok County Youth Alliance. Ashe oleng Moriaso. Maybe tenaikilikuan Naipamei ing'ua ninye Kilgoris. Ore nai Gerero nitolimu ajo era ilturrurri ashu groups oetuo tenebo saidi olturrurri 30. Ninche oetuo ng'ole nibung'a nejo etaa kintayu olturrur obo oitasheki county msima. Kama taata amu etolimuo Ole Salaon ajo ore enyamali sapuk naa
irbarnot lemeyieu ore eton itu eponunui ore entoki etuduaki apa enaduata kake ore entoki natii naa kegirai apa aata irkijanani kumok oleng ooyieu naaji ake naa ketii lelo orikan nimaniki taata siasani ake duo lelo generally taata siasa elelero mayiolo ajo ama taata igirara apuo dukuya ntae naa eishooki esipil ajoki ntae apuo aitamanyu ele turrur oitutum ilarikok ashu youth pookin kaunti Narok loisumate olitu isuma lotii siaitin olemetii kakwa rreteni igira apik piidol ajo etabayie ena nemitokini atum kulie narruesh naijo ne siasa yatua ake elelero ashu nye ina siai constituencies ashu oloshon opaashipaasha otii Narok County. Kake ore eton itu jibu ina ayieu ake olaing'urani le Paran TV nikiagie peno peyie kishukunye terishata nemiado katukul. Tadamu ajo kigira aimaki naboisho orkijanani tenkare Narok naata tenewueji chairman lenye laa ninye ishooki metaa chairman lenkiti rishata naitamanyu taata ena naboisho ele turrur le Narok County Youth Alliance naata irmembai naake sininye itodua ajo kiata Naipamei ing'ua Kilgoris nikiata sininye Moriaso ing'ua Narok East ekiage peno peyie kishukunye terishata nemiado kake ajito ake ashe oleng toltung'anak ladolta egira asuj iyiok katukul tenebo lelo ogira airrau irkiliku lenye. Itumito Paran TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Itumito Paran TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Murada layu. Muradisho si. Ore baado murada layu. Keta sheni no. Nedungo alamuratani enkai. Neeku saa sita eikenoro nkishu. Nememurata layioni. Namurat. Nijo kanyo tamurat. No lalai layioni. Na namurat na winyi na lamuratani. Olayo lino interua amurat. Na elino natudung'oki olamuratani tidiatani. Neeku naa winyi ina. Namurat ilayiok maiu ebai. Nimurat apa ele natumoki nikijokini neeku tumurata. Neeku kaitamanari. Ore paalotu ajeu nalotu apal. Etejo apa oledukuya mitum errap etii enkuo ntare nejo sii mitum kinyi lolorro. Kaa siai iasita iyie peemepukoo ng'atura toltiren lino naa kakwa golikinot iimarita tina siai naba enaa eniasita. Tayiolo ajo ore pooki kekun le Jumaa entara nikitumore nanu Emmanuel Ntakajai terishata nikijo enenkinyinyire tai ayaki olomoni olotu ainosaki iyiok imbaa naimarita tina siai naba enaa enaasita ongolikinot naimarita tina siai naba enaa enaasita. Toliki sii iyiok enkae dung'et amu iyiolo dii ajo kiata nkera esukuul nemeyiolo nena dung'eta. Toliki sii iyiok endung'et nabo ormaasai naimaki ena siai enkinyinyret. Ore esiai enkinyinyret nejo apa ele dukuya mitum errap etii enkuo ntare. Kanyio taapa ena naji irmaasai errap? Errap napiki enkaina ene. Orperankai. Naa olturrabak oyiolo aitayu. Naa kinyang'u irmurran enkuo inosieki. Enkuo inosieki errap. Peeranyie tenepuo olamal. Neeranyie toosikari apa ormurran. Amu kesidai naa apa.
neeku ina toki apa eji neji. Etejo sii mitum kinyi lolorok, kanyoo dii apa eji mitum kinyi lolorok? Ore meeta entoki nitum iton. Enkima nikiarr piitum enkiteng' ino ashu piitum endaa ninya. Ashe oleng, kegira ele tasat aliki iyiok eeta ninye enaasita, dolta naa esiai oonkaik enyenak. Etejo ore ele kwatiti naa kelo ajo naa sinanu naa aing'oru iwueitin netoishore ng'uesin, nesotu lelo papit, nelotu dii aitobirr, dolta naa esiai oonkaik enyenak. Tadamu ajo ore Paran TV naa naboisho olosho le Maa. Ashe oleng olaing'orani le Paran TV, kigira naa kapuo dukuya katukul tenkiguana ang' ajito ashe oleng Roseline ene Reverend Manang'oi, itumito yiok itii lolchani Narok East, adolta Stephen Lemein etii Narok Town, asante sana. Nadolta irkiliku loltung'ani ojo Shadrack Twala, asante sana etii Kilgoris, Sankale etii Ngutoto, Emati egira atumito yiok katukul, njoo lelo kiliku negira adu katukul tenkoitoi e Facebook tenebo sii tenkoitoi 0700222218. Nagira naikilikuan naipamei ajo nchere ilturrurri obaya saidi ya 13 ng'ole onotote peyie etumoki aitai ele turrurr obo. Kakwa rreteni indipa atodol ajo ashu ipikitata enaa ena interim committee nagira aitamanyu ena naboisho piidol ajo ore siasa arashu ngolikinot amu etejo nai Ole Salaun ore enyamali sapuk oleng naa siasa, larikok lemeyieu neriki, kedolta ake enaa ninye ake oyieu enaa olarikoni. Piimbooyo nena golikinot egira aitobiru ena ele turrurr. Ashe oleng, kore naaji naa keji na English strategy ayau ilbarnot tenebo. Kore enedukuya naa kigira ahakikisha ajo kekiata entoki naji inclusion. Naa kore inclusion naa kore iltarruesh naa ketii wanabiashara naa ketii loisomate naa ketii, metii duo laa keji kore amu miata yie ena nemiaku atua iyiok. Enedukuya ina. Kore eniare naa kigira aitry entoki naji naa gender balance. Naa kipwonu sininche selenke naa kinining'i entoki nayieu neasi tiatua community. Naa kore eneuni naa tenelo nikitum opportunities nikias equal distribution. Opportunities tenaa job opportunities, tenaa business opportunities as investments, naa tenaa keyieutai nishori scholarship iltung'anak meshomo aas matejo benchmark on how the youth develops policies in a country. Naa kekincho naa pookin group, pooki oshon naa kincho opportunity nabo pemetii loojo ajo emikitii yiok atua nkishu. Naa ore naa duo ake peyie insist nanu ajo ore naa agenda naa piking'uraa ajo kiparticipate ilbarnot in community development. Okay. Chairman, interim matejo chairman ata enira duo interim amu ora naake chairman amu committee interim kake yie chairman. Amarata maybe ng'apeta arashu naaji pillars nigira alotunye nijito ninye igira amiraki ena youth paa ore ng'ole olobaiki lemetii ina tumo nening' ajo keeta ena kiroroto, keeta ena duata, keeta ena kiguana, naa kakwa areas duo igira aing'orr oleng naaji ajo ore intobirita ena strategy arashu intobirita ena rreteni ele turrurr naa kuna wueitin kiyieu nikintirrish enkeene. Ashe oleng. Ore embaye edukuya naa ore analysis lang'eni tiatua kulo barnot nikiata lang'eni tiatua ena technical ashu ena interim committee ng'ole nategeluaki laa keyiolo esiai anaa enatii najito naipamei nchere tenaa kina strategy naa ikipuo aidevelop strategy sidai naitutum naa kulo barnot nelotu ayau yiok peekipwonu atum ena naboisho apa nikiyieu nikintobirr naa ele turrurr opuo aitasheki ena siai orbarnot. Ore sii enkae naa ekigira apuo aing'oru entumo tena wiki, itu eishunye ena wiki ena interim committee apa nekigira ajo peekipuo aitobirr entoki naji another technical team naisaidia yiok peekindevelop ena report o plan nikipuo asujaa nerikoo yiok
kinteru ena task naishooki yiok mpaka nikipuo aidip. Ore sii tenkae naa ata kiata irbarnot oota ena ng'eno naa kintoki aata iltung'anak likipuo aau tenebo yiok metuutai yiok iltung'anak anaa iltung'anak ooji professionals. Neetai sii ninche iltung'anak anaa kulo tung'anak likijo ilarikok iltung'anak laa religious leaders. Neeku ekiyieu nikipuo involve akeyie all stakeholders iltung'anak sidain oleng likiyiolo ajo kenyorr esiai orbarnot naa mentors pee kihakikisha ajo kietuo aitobiru ele kitamanyuno sidai le Narok County Youth Alliance. Neeku eikumok duo nduat nikiata naa isidai plan nikiata naa kiata haki ajo ore peekipuo aibung'a anaa enikitoning'okinote nikipuo aas ena siai naisho yiok irbarnot lenkare Narok ayau tenebo nikipuo ayau ena alliance nalotu aasaki ninche esiai nelotu areu dukuya maendeleo ashu development orbarnot tenkare Narok. Maikilikuanaki tinewueji etonto imbang chairman. Ama igira aing'oru ena technical committee arashu team ning'oru kulo professionals ning'oru kulo arikok le kanisa. Ebaiki naaji neeta irbarnot eng'orikinoto naje nadolta ajo ore pee mikiata naa nkaraki ena naboisho. Neeku kigira ajoki tenikimbung'ade naa ketii imbaa nikitum. Etejo naaji ole Salaon etii imbaa naijo tenakata enerikore. Mayiolo naa ketii duo nena tokitin nidipa atipika enaa ele turrur atejo kuna ena dupoto ena naboisho. Ashe oleng. Ore taa pekigira aas ena siai naa ore naa oshi aas entoki naiyata enduata ashu objectives naa kitodua nkauntini napaasha natii Kenya ake naitobira ena naboisho orbarnot nitayuni entoki naji county youth policy. Ore ena toki naji county youth policy naa ninye oshi narikoo ramatare pookin orbarnot. Ore peekidol ajo ketii nkauntini naatudupore ena siai ena naboisho orbarnot through ina county policy, just to mention amu keetai kwa mfano ore policy natodua nabo naa etii ena Makueni county youth policy naa policy sidai ina oleng. Atodua draft enye netii ake kulie I think kera karibu 4 naata county policy sidain oleng. Ore ena county policy naa ninye naa etii imbaa pookin sidain naapuo aisaidia irbarnot amu keetai esiai e county youth development fund na lazima ashu entoki naa kishaa naaji nepuoi aaku ketii peisaidia irbarnot. Eetai sii entoki naijo kuna county eetai entoki naijo keji kuna youth development centers. Eetai kuna youth development centers naa ketii ake nemegira aasisho. Eetai sii esiai naijo unemployment, esiai tenkigerore orbarnot. Ntokitin nena ore peekipuo aibung'a tenebo naa ekitum enkoitoi naa ketumi. Eetai esiai naji inclusion naaji naimaka naipamei. Ore peekipuo aibung'a nikiyau ele turrur obo naa keeku keyauni yiok tenebo on matters decision making te county ashu dii ninye ata te national level naa kelo apik iyiok ewuei nishaa metaa ekira involve in decision making. Ore sii enkae naa nikipuo aisho ena siai eoro amu etejo apa ninye ormaasani ore eoro nemeeta enkiti. Ore ake peekinteru aoro saai enaa irbarnot nemikintoki naa aata a bright future nemikintoki aata naaji entaisere sidai enaa irbarnot. Neeku ikumok naa nena kaidim atolimu kake ikumok imbaa sidain naapuo ayau ena kibung'a anaa elelero e Narok County. Ashe oleng adolta irkiliku Sian Ndai egira ajo atumito ntae aitobiraki oleng. Fred Koisa ashe oleng. Ng'otiek Nelson asante sana. Philip Tanchu egira ajo etii Kajiado East tenebo Senate Clean egira ajo very sober minded leader go kiongozi John Kiok Mbusia Clinton na kupata loud and clear. Tenebo Sankale egira ajo etumito yiok aitobiraki etii enkutoto. Nadol naaji ajo keyieu neponaa inewueji ajo kanyoo doi vision, kanyoo doi enduata naata arashu dupoto nayau ena naboisho. Eneji matapal taata kulikae kulo turruri kutitik maata umbrella nabo. Kore entoki edukuya nayau umbrella naa eji higher negotiation power. Kore ibung'are ilturruri kumok naa easy pekijo ata te national government ajo kore kira irbarnot lenkare Narok enekiyieu kore peas matejo president appointment enaa kinchorotu ele tung'ani obo amu ekimbung'are kira kumok. Kore ake pikimbung'a kira iyiok iltung'anak le Kilgoris oopeny
neme kiara na that higher negotiating power. Ene duge kore eniare na kore kira oltururu sabo na kekindim aipocha a lot of opportunities. Amu egijo emedola jo kiara database 300,000 youth lo yue esiai ya wona do seriki ninjo yok siariti na rero ndongana ibuni injo yok siariti enjeranabo. Medol negiara una higher negotiation power in all sectors. Kage kore do the most important thing na kore gira na Oolbarnot egi usi yok nekin tap opportunities na gegeti national government newe neru about ground level na gifa bebagi Oolbarnot bogen lolo shule Kenya. Na kore ana saizi egere geri endoginaji digital superhighway. Na ge kesho mo kore ngolere ningo news na orore le president China na ge saina ngole agreement owawe a digital superhighway. Egi yu kore gira Oolbarnot langare Narok na kore ne narubiani o partnership na ro losho le Kenya o digital superhighway owawe na ge bawo ngare Narok amo egi ata youth empowerment centers na they are empty. Egi yu kore ministry ICT na igi jogi egi mbungare ewodu on tebegagiti yok equipment orenebo youth affairs and sports pegi tumnasi yok ata arutum an opportunity na gege lotu aswa wete Kenya aisho Oolbarnot endoginaji digital literacy na gege tum ilgijana ni arutum eweji na ge asi an innovation hub. Na kore the innovation hub na gisom endoginaji coding o technology opportunities na gede maras biashara nidim airobira intokitin kumok netokare irobiri tolosho lolma na gebuno aishoro providing sustainable solution to loshola ana marejo koroshi ebro longani ngishu na gede Oolbarnot aibungara nitobire ndogi na kore beloto longani lemelina neosh olkelele na gu nening neighborhood boy yes ana nedar sasa kore na pigi mbunga ge olduru na gidima una rogi mboga kage kora rana no na ibame oben tenajo kayolo gona na kayu opportunities ara a person katuma garobu kage rejogo na Uswahili kidole kimoja kifunji chao kage kore kira humo na giara kikitu Rejo njar Masai medanyo kimojino bolashe medanyo kimojino bolashe na budanije kore ankairo na gayuna insist oleng na jo kera national government te budget angai long na show yogi te pogi ministry yerirubiani na show yogi a development in communities and innovation and technology Oolbarnot kage ema ba ngara Narok amo keru kembongagi Oolbarnot negirincho ka larigoklan pe wua are onenagishu erugincho endoginaji strategic work plan na giwe negotiate ajo tiaro kuna 130 million na ishorwagi a leather technology value chain egeralma side negi miringishu negi yengingishu girinjereni negi aralonito meba kuna opportunities Narok amo egarukimbunga nedukingeri na work plan na ginjola rigoklan ajo gi enjoyment ya gitia na ministry kibungare Oolbarnot negi arena siai egerubiani age megiara pegi gono asinyo value chain and leather technology na netine tena value chain a products of animals ano loik mindo gigi ananga mugito birindo giti ngongai na agenyori loreren na kore kuno opportunities ke dimage bigitum kuna rubiani na rumiro loreren kimbongare gala Oolbarnot na ina fisho na ngajo let us create job opportunities by being creative and also let's take advantage of the funds from both national and county government by making doga migiara rubiani kerida di rubiani keyoga gene migiara a strong strategy kore na yetu saigera nabo kegiara enkirugoto tengai orenebo yok ajo kegibona wona babo again in the next 2-3 years na keago implemented to losholang langare Narok asoleng negira idodolo na garumire robra gira ajo ore na tata naboisho na ore duar negiata oshito ndamunot enare nikipik into pen and paper meta ore kindarasaki serikali na ekijoki na ndamunot ang kira elelero enkare Narok asho Leng Lawrence Kongo egira ajo from Oltikambo Salaon Kiok kazi nzuri sana Tongei election eti oletokat negira aja tumito ndo aitobiraki oleng maybe anaikilikuwa nakamo etoningo tamba nairosho oleng no high negotiation power
eetai digital super highway naa naikilikuan oltung'ani ojo Moriaso etii taa ena lengo negira ajo nchere peyie eeku naaji ore oltoilo na obo lelelero kake eyarata forces kumok oleng arashu etii naaji iltung'anak otii laa keanyita ake sininche ena enturrurro ade neponu aapik emisa ajo ore ake pee kinchosho ena naisho ntae ena kaji inkoko piimbooyo naaji metaa idol ajo ore esiai naipirta naaji tenkitanyanyukoto siasa nemejing'u atua ele turrur loorkijanani nemayiolo tenaa maapa tele turrur lino linterua apa ojo ole Nusa imayie oshi imbaa naijo nena naalelek naaji etijing'a siasa neme noorkijanani ake. Ore saai ore apa atii high school neeta apa enkatini nainosaki iyiok ormalimui principal nejo eetai apa enkiguran enkwetita nagira apa iltuan aaman enkiwanja wenkitejo iltuan taa ogira aaman enkiwanja athletics yani gai neelewa enduwa enkare noshi frogs the frogs yeah nejo eetai apa ina kiguran namanita apa enkiwanja it was like it was like a cross country neman nekweti ake neman ake ena kitejo iltuan kumbe eeta apa oltuo obo logira ninye aitonyoku oleng nemanaa ore enkata emusho nelotu agiraa enkitejo ore peeponunui aajo kanyioo ele tua ogira enkitejo naa kimaanisha ajo ore ele tua naa kimbing'ani apa neeku mening'ito ninye kuna negativities oltung'anak iyiolo ajo kemanaa oshi fans enkiwanja neeku kegira ajo ore iyie mindim akweta mindim ataasa enaje mindim ataasa shomo lake kunaja negira ninye neeku ore saai amu ketii naa kuna forces pookin naamanita iyiok kira irkijanani etii nana esiasa etii nana oltung'anak sapukin le siasa kake pookata ake kiponu aaku eishoi taisere pookata ake kiponu aaku iltung'anak naa looshet entaisere enye aitobiraki naa tenikigirare kuna tokitin pookin we must be silent on all negativities amu ore saai apa for example nakata apa kitii ele turrur le Nusa it was really a young organization nikitejo apa king'as aapal siasa nikigelu ake irkijanani lang aitobiraki te election nikipuo aas nikindim iyiok ore tenaa keetai enkerai naji ketalaikine sukuul niking'as iyiok aashetu fundraiser kira irkijanani airriu entoki naji 200 paa tenikinoto irkulikae partners amu keetuo aatum irpartners sidain leme le siasa naa kiponu ake aaret iyiok kipoito ore sininye tena kingira ajo ekira professionals of course nikira sinye iltung'anak experience tena siai erikore orkijanani amu ore chairman naa oltung'ani saai orikito a very vibrant youth organization olulung'a youth elites naa neja etiu sininye naipami naa neja sinanu atiu ore pee kitumo pookin aitobirra think tank sidai oleng naa kirrumoo ena toki nemitoki isiasani for example arashu nkulie tokiting aar yeah Chairman, mayiolo tenaa ama itolimu tenaa ajo iyarara entumo naake toonkolong'i naaponu piidoldol ajo ishomoita aitamanyu nitumtumo technical team, professional leaders kelelek naaji indimidimi atayarara sinye endamunoto nimanaririe aitamok toolubot napaasha enkare Narok youth aaku taata iyatata irbarasani loo youth maybe neetai te Kilgoris neetai te Narok North ntokitin naijo nena peedol ajo etaa kenye ore te pooki wueji neimayie ele toilo ajo kegira aitobiru ele turrur loorkijanani. Ashe oleng. Ore entoki edukuya naa ore ena siai naa stages. Ore ng'ole stage number 1 naa peing'as ng'ole aitutum lukuny anaa larikok muj le kuna organizations. That one is already an action done. Ore enkae stage naa ena task naa naishooki yiok ena committee. Neeku ore ena esiai nikiasita saai naa ore kipuo aatum ena tumo nikiponu aas naa peekiponu aineneng' nena baa pookin aajo kakwa tung'anak ifaa nikiasishore peekiyau naa strategy sidai nayau ena toki metaa something that is going to benefit the youth. Kake ore entoki naponaa tine wueji naa esidai ake teneyiolou
pookin ajo ore ena organization ashu ena toki nikigira aitobiru naa independent. Ore taa paajo independent naa mme entoki ege enchoto nabo, mee egia siasa nemega enchoto nabo. Ore ena toki naa independent amu ore esiai enye naa peesaki esiai orbarnot. Ore ena nai nikinkilikuana naa kajo dii esiai e public participation naa kesidai sininye oleng naa kajo ore naa bikitii saai enewueji naa king'as ake ajo ashe oleng Paran TV entoki ni already kiasita ina saai amu ore naa Paran TV naa keikapa naa all over Narok County okuna kulie counties akeyie pookin naa ilo kilikuai kigira ajo aisho naa saai irbarnot ormaasai ajoki kitii enkoitoi nikiasita ena siai naa erishata ena naewuo naa amu idimayu oleng naaji amu itoning'a anaa enatejo ole Salaum ore taata naa ekipuo aaku silent ontokitin pookin ashu any negativity. Naa ore ake saai pinteru ayau iltung'anak emisa loojo misaidia ena toki anaa lelo siasani nikioro. Neeku kitejo apa yiok anaa ena committee neterrepakita yiok apa members ashu youth pookin peekias ena siai enaa irbarnot nikintai inkishu ang' tenetii oltung'ani oota enkuo, tenetii oltung'ani oota entoki akeyie naata nekipik taata enewueji peeku sininye ena alliance naa yiok oitobirutua toonkufu ang' peemitoki ajing'aki naa kuna forces negative nitumia yiok vibaya nitoki aor yiok anaake. Kake ore kipuo ayau ena plan, ore ena tumo nikipuo naa ninye kipuo aitobirie amu ninye entumo kwanza committee nikipuo aitobirie ena work plan enikinkunari timeline amu keyieu irbarnot lenkare Narok nikiya ena report terishata dorrop oleng. Aisho apa yiok olapa kake egira apuo anyok in the next 1 month nikindipa kiata very good report nikipuo aipresentaki ajoki enewueji kitabaitie neton kuna stages nikiyieu nikiimaa naa mpaka neeku ena toki working ometaa naa nikipuo aishooyo ena document naa ekihakikisha nchere metaa ore ake ninye naa all stakeholders oltung'ani mmoja ifaa ole county ole national orbarnot pookin amu ore taadii ena siai orbarnot naa kegut amu keetai iltung'anak le bodaboda, eetai iltung'anak laa irbiasharani enaa loonkishu, eetai iltung'anak otii kuna small businesses, eetai iltung'anak anaa nena kera school nai naatejo ole Moriaso. Neeku ki-broad ena siai kake with enadii idea nikitejo ekiaku inclusive make sure ajo kera represented nena groups pookin make sure ajo kishomo aau pookin on board peemikintoki atum entoki nalotu aor yiok. Neeku ore taata ena kayieu ake nai clear ara interim chair ena committee nchere ekiimie taata ena te lasima. Ore taata ena mookire taata kincho eshuko siadi naa lasima peekiimie naa lasima peesisho. Ashe oleng adolta Paramount egira ajo present youth leaders John Kiok, Moriaso, Salaon, Naipame, kazi nzuri sana, kongole. Kayieu nikiagie pedo peyie kishukunye terishata nemiado katukul oloing'urani le Paran TV kitii enkiguana negira aimaki naboisho enkiguana ashu naboisho orbarnot lenkare Narok. Nitoning'o naa ajo kiata erikore nagira aitamanyu taata ilo turrur ninye kejo interim committee members tenewuei netii chairman lenye ole Kiok tenebo kulikae membai neeku kiagie peno pee kishukunye terishata nemiado katukul milamarie oloing'urani le Paran TV. Itumito Paran TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Itumito Paran TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga.
tumurata layiok. Imuratisho sii? Ore paatumurata layiok, ketasha enino nedung'oo olamuratani Enkai. Neeku saa sita eikenoro nkishu nememurata layioni namurat. Najo kanyoo taamurat. Naa olalai ele ayioni naa namurat naa kunyi ina lamuratani. Olayiok lino interua amurat. Naa elino natudung'oyie olamuratani idiatani. Neeku naa kunyi ina. Namurat ilayiok maeu ebai. Nimurat apa ele lino atumoki nikijoki neeku tumurata. Neeku kaitamanari. Ore paalotu ajeu nalotu apal. Etejo apa oledukuya mitum errap etii enkuo ntare, nejo sii mitum kinyi lolorro. Kaa siai iasita iyie peemepukoo ng'atura toltiren lino? Naa kakwa golikinot iimarita tina siai naba enaa eniasita? Tayiolo ajo ore pooki kekun Jumaa entara nikitumore nanu Emmanuel Ntakajai terishata nikijo enenkinyinyirret ai ayaki olomoni lotu ainosaki yiok mbaa naimarita tina siai naba enaa enaasita ongolikinot naimarita tina siai naba enaa enaasita. Toliki sii yiok enkae dung'et amu iyiolo dii ajo kiata nkera e sukuul nemeyiolo nena dung'eta. Toliki sii yiok endung'et nabo ormaasai naimaki ena siai enkinyinyirret. Ore esiai enkinyinyirret nejo apa oledukuya mitum errap etii enkuo ntare. Kanyoo taa ena najo irmaasai errap? Errap napiki enkae naini orpirangai. Naa olturrub ake oyiolo aitayu. Naa kinyang'u irmurran enkuo inosieki. Enkuo inosieki errap. Peeranyie tenepuo olamal, neeranyie toosikari apa ormurran amu kesidai naa apa. Neeku ina toki apa eji nejia. Etejo sii mitum kinyi lolorrok. Kanyoo dii apa eji mitum kinyi lolorrok? Ore meeta entoki nitum iton. Enkima nikiarr piitum enkiteng' ino ashu piitum endaa ninya. Ashe oleng, kegira ele tasat aliki yiok eeta ninye enaasita, adolta naa esiai oonkaik enyenak. Etejo ore ele kwatiti naa kelo ajo naa sinanu naa aing'oru wueitin neetoishore ng'uesin, nesotu lelo papit, nelotu dii aitobirr idolta naa esiai oonkaik enyenak. Tadamu ajo ore Paran TV naa naboisho olosho le maa. Paran TV, naboisho olosho le maa. Itumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Baringo, Narok, Kajiado, Oseu Nalulunga. Paran TV, naboisho olosho le maa. Karibu olaing'orani le Paran TV ena erishata naa keton kiata ladii naake omon tenkitesheni kigira aimaki naboisho olturrur ashu elelero orbarnot tenkare Narok. Negira naaji aimaki taata mbaa naatodua ninche ajo tenekimbung'a naa ninche kindim aanoto. Negira naaji aimaki ajo nchere ketii nafasini kumok oleng. Nitayio ninye serkali kitok olosho le Kenya, nitayio sinye serkali e county enkare Narok arashu nkauntini naapashipasha taata etipika ninche rreteni lorbarnot. Neeku kedolta enaa kitu iyiok irbarnot litu iturruro, iyiok litu kipik enkiguana nebo, naa ina pekiata mbaa kumok oleng naagira agiroo iyiok, naa ina oitoi etii, naa ina piishooki naa erishata kulo arikok lorbarnot meshomoita dukuya aiturrur nepik rreteni peetumi ilo turrur. Kake mayiolo tenaa amu etejo naaji nipamei nchere etii mbaa kumok oleng naatodua enaa siaitin opportunities orkasin, etii siaitin naipirta naaji peetumoki atang'oroi obo lenye arashu atang'ororo enaa elelero. Nai naikilikuan tenaa kebaiki naa itodua sii ajo ketii taata ena rikore
ena county e Narok nafasi arashu erishata kelelek inining'intae alang enapa enaa kaji ikununo. Chairman. Ashe oleng. Sidai ena swali oleng. Kayieu ake nang'as ajo ore tenkiteru ena tumo apa nikiata Jumamosi nikinotito representatives le county government e Narok amu kiata apa tenebo yiok youth director orbarnoti oji Eric Tarakwai nikiata coordinator lesiai e youth and office orbarnoti lenkare Narok oltung'ani oji Ole Nakola nikinoto dii sininye apa erishata naewuo aaku tenebo yiok Madam Wasiri naji Joyce Keshe naitasheki esiai e agriculture nikinoto sii olikae arikoni ake oji Olologero neeku in general eetuo apa sininche ina tumo neetuo sininche iltung'anak loongurupi naapaasha nena dii najito anaa oltung'ani sininye kitodua apa oleng oji Ole Kaputa, ambassador Ole Kaputa, peace ambassador oleetuo iltung'anak kumok. Ore taata elotu ene county government e Narok nikinkilikuana swali amu tejo ama tenicompare apa serkali naipang'a wena saai natii kelio opportunities tena saai natii nena dii swali. Kidimayu duo naa ore piitejo manototo naa ketii taata ejo kesidai oloing'ang'e tena alang enapa. Kesababu. Ore taata ena county government naa aisidai tenikira esipata amu emeera kaisipu kake atodua nanu difference tesiai orbarnot amu kumok irbarnot latodua nanu ishoo county government esiai alayiolo taa nanu amu ore duo apa tesiasa nimaniki apa mikitii tenebo esiai apa ina county government kake ore saai na we are working all of us tenkaraki esiai orbarnot natodua iltung'anak oigeroki amu ore oltung'ani le county clerk naa oltung'ani lemoruai oji Joseph Leng'eny okulikae ake kumok. Kake ore etii nena eton naa kiata a large number orbarnot, thousands of youths lenkare Narok lemeeta siai. Neeku ore focus ang saai ninye yiok ashu ena siai e Narok County Youth Alliance naa ore kuldo naa aisidai naa amu ketii kulo loidipaki aishoo siaitin kake what about the other thousands of youths who are unemployed? Kaji ikoni lelo. Neeku ore focus ang naa ina area e kulo leton meeta kasin neton egira aata challenges naagira aimaa. Ore tenibonu aibung'a naa kajo kaata haki ajo amu ore peedol sininye serkali enkare Narok kimbung'ate regardless of political affiliations nigira naa kisho yiok enkiok. Neeku kaata osiligi nchere ore peeponu aaku nabo nikitum ena umbrella sidai oleng nekipuo aang'oroo ate nekipuo aang'oroo nafasini menotito kulikae barnot kumok litu etum isiaitin nemeeta iwuejitin neetii menotito sininche irkasin amu the conversation now is about those who are not employed, it's about those who are not anywhere. That is the conversation and that is the focus in our organization. Actually, never make niro. Kore ake duo nanu in general naa kijua ajo unity is power and strength. Naa ore kimbung'ate mishuko korom ajo this and this and this. I know young generation now we have an issue with impatience. Now we omonu ake duo barnot pookin mele Narok ake but generally marutum entoki naji empirical kit. Believe in a vision, give it time to spur up before you give up on it or before you say it is impossible. Give an opportunity and that means it's time. Kore keyuta poki toki nishetita na entoki nishetita emaana keyu time. Na yina nentoki emaana na kayieu naitadamu irbarnot pookin ajo emaisho time ena interim committee amu metii entoki naasa at the snap of a finger. Lazima pekiata time. Na as we start this, ketii challenges. Ketii oshiake challenges poki toki. Ata kanyor oshi aishoru ena example, kore peenap entankile enkerai tenkoshoke naa ketii challenges mpaka enkolong naini ena kerai, mpaka enkolong naiteru ena kerai airo. Ketii challenges. Kake megive oshi up no yeyio ajo emukura yiu enkae kerai. Kewen ake yiu amu ketii obo lolotu aaku president, neeku olikae oldakitari, neeku olikae osiasai,
na qualify judge stuff like that. So I'm making sure committee a lot of pressure, and also let's appreciate that everything good takes time. And just before I wind up my conversation, Kariaga Dwanda Inanogara champion the Sustainable Development Goals. And all in all, what about unique na you sustainable. Now, what I can go ajo kira baiti neja kira interim committee na kendo gina gegendelea in years coming and years coming that even go and get antenegi Kenya na ginabo nidwogage aendelesha. Ore duo inendogi amano le megi unique as ndogi na geji ya mfumo ya mfumo na rasa rengangino kage gore o loshongira au renebo o development community na keifa na go sustainable na we na insisting ajo oyo pokito ginege astayo egi na go sustainable na tenegi ki step down is interim committee ni take the rest of the people ni take sininje the sustainable way nation gulie kore ne musho na environmental conservation egi yola jo keti endogi na je climate change na gebu OOLBARNOT kumok onko bina inwa as a region na kingira experience ushena na wore na jati yakanda ke kingira OOLBARNOT kumolimwa kama northeastern Laikipia, Samburu, Turkana, Elgeyo Marakwet ke real climate change na wore lungana logo na irishorora suluhisho ena climate change na gira I hit Masai la Kajiado olo Samburu along la NAROK na OOLBARNOT na gore kintumia siyo gana opportunity I read them OOLBARNOT ajo ke important big tech lead te kuna issues as sustainable goals na gira I affect you kira solution not only young people but as a whole society na abodalelo asole chama na swali na rorigini ro na yegiligwan ga nda magiligwano kigira ajinga kidebara imagra na yesi naji en county youth county policy yes. Amarada na kuna police asho na sheria ni na be county jangaragi elelero asho jangaragi barnor kolru la jele nyomera ngasi abekte ne bobet mo gita ita na kidebara ketincha na sheria ni na unda ke maybe otumo betu mo gi ara sheria ni Tratamiento ina inagrada na ore entoki na enemano lena ena Narok County Youth Development Policy na ore the compensation na bani jara na tumona ro monchere edimayu etiana policy sai processes nelo ito dugoya no re mondo gi ndelo na tumono ro president gi to ani to mono county government chere tena kisho gereshata me homo na aji aidibayana sene shoyo kuloto nanak shukulo youths peki tumaye tuane na committee or representatives the youth CEO kai mai na policy letter by letter aya kikishaje ama hadi ndo inatiana policy na kena rate but not anengerate pale ne ndo ni kimen kra pamoja kale na policy nikigwani ndio mono bigwani na ne ndo ni meti ni kipona nikipona nego etona ga munu ala na TV ebara TV njere kana kidima yore county enkare Narok NABOISHO yo kerishata kidogo ne asini nye nafasi aisho na amwani ke barno da boti na kata ne share ya ona ideas kakore na muje bi bungani ya kuna bo isida ina ida na ore na committee olongana ka lori kidona na youth ne tuna asini nje beke dola yo kanyo dinati ana document amu merero na ito kona na document na OOLBARNOT ne beti na inputs ya OOLBARNOT ne yako kisho ole kake to ni monjere imani ke homo steps kidogo kake ekwa sujani ga kisha jara ore na inputs OOLBARNOT ya tuina document na ndogina gware na OOLBARNOT ngare na ashole ole sala on maybe kigira ka idebita aga ndo rajo be ilimule musho kigira ka idebita maybe anaikilikuwa na kajo amana yano longani orjenga erikore OOLBARNOT haone rejenga rapoken kaga mana yano longani itamanywa nerorikishe nerjenga kakwa bana yona ninde marodo ajo nenye duoleng enemy NABOISHO OOLBARNOT no ira na ina dola ajo me UP na ne bonga OOLBARNOT ore sia OOLBARNOT na delicate oleng entoki na kelelek adanya kipoi na ore sai entoki nagol duo tenang oleng na keetai ena DCI natejo ketii iltung'anak lemeyieu dinerik
lake dol ake ninye ajo ore apa amu ele salaun apa lapa keyieu ake nitoki ninye alotu aaku ninye taata. Neeku kigira aomon ketii ina. Ore enkae neetai siinye kuna external factors. Keetai siinye ena siai oosiasani oyieu neyau aji kitaakuno siasai keyieu nisaidia entae. Kumbe keyieu neer intae. Kake kigira adolu pookin. Ore siininye enkae nikiyieu taata ore oshi enkae shida naa improper representation. Na ina saai pee kigira ajo ore kitoni iyiok tene nemikigira ake atoni enaa iltung'anak naaji le constituency nabo. Ata sai tenidol ina interim committee ng'ole nagelu lelo tung'anak. Etii kila mtu. Na ina nai ore pee kintoki aitubulaa ina. Metaa keeta pooki tung'ani erishata, neeta pooki tung'ani oltoilo lenye tine, nekipuo dukuya. Ore sii enkae, for example, ore enkae shida oshi naata irkijanani oleng amu ekiponu taa ina kake eton aa stages kiti saai, naa teneponunui aagelu ilarikok. Ore pee eponunui aagelu ilarikok, naa ketii nkutua sheriani nemeitashe duo esidai. Naa ore saai enikiasita yiok, ekintoponu aitobirr incheriani electoral rules naa ore saai for example tenepuoi newoshi kura amu lasima naa peewoshi kura, naa keetai entoki naji conflict resolution system, neetai sii dii ajo nanu a very nice composition electoral body. Metaa meduake irkuti tung'anak laa ore peishori enkiti toki neinyal taata results anaa nikidolta tekuna associations. Neeku ketii sininche nena. Ijo enaa Kajiado. Maatito. Ewuei pookin netii interest oltung'anak kumok. Amu ata sininye kuna students oshiake ata apa nikirikito, keeta ake lapaitin aare okuni laa kepuoi aitutu. Eji etu nanu aishindae. Nemetii ninye ntokitin orkijanani ama tinye Kenya, ama piidipi ena election apa keetu epuo iltung'anak aajo mayapisho ate. Nepuo irkulikae irbaribarani. Neeku keetai entoki naji keyieu nintobiru electoral laws. Na ina pee kiyieu nikias engagement sidain oleng. Ina saai pee kiyieu nikintorio aatumo kira irkijanani professionals, nikiyau irpastani, nikiyau kulo aiguanak oshi lormaasai, nikiyau ajo naa sinanu kulo aisumak pookin. Pee kiponu pookin aaku nabo nikintayu entoki naa ata tenemeret ninche yiok. Amu ata for example ore saai apa ina toki apa nikinteru yiok kira irkijanani apa le university, nebaiki netu ninche eret iyiok duo oleng. Kake etareto irkulikae looetuo tesiadi yiok, neret inkera. Neeku ata sinye nai ena natii najo naipami, kekiyieu naa ore after kindipa aatipik ena foundation amu ekipik aitobiraki, naa kelotu aret mpaka neret inkera onkera ang'. Ashe oleng. Amu ore nai enkae swali najo paikilikuan chairman naa esiai e funding. Etejo apa ormaasani mewosh enkaina Narok nyoo. Nitoki sii aaku nenyor kimojik oorook esikar. Nenyor kimojik oorook esikar. Kake itejo nai ore duo oleng te yiok naa eton aa ndaa ake ogira aijitolea. Enaa nai ele na lelo arikok le nena committee nena groups enaa kena interim nemeremere irpolinyi moobo ajo naa sinanu piilo aitereu amu elelek taake etii doi wueitin nepuo eila enelotunoto e Paran TV neyieu naake funding. Mayiolo nai ata duo model nigira ajo tenewuei egira nai eretoto ang' apuku. Ore taa tena naa swali sidai ina oleng naa kesipa amu ore esiai pookin neesi naa keyieu resources. Neyieu sii naaji eretoto enaa ina funding. Ore ebaiki enewueji naa resources ang' kigira aitumia enaa irbanot. Naa ata kipuo dukuya naa ore taata piikiyieu nikias ena siai piikiyieu neeku ena siai naa lasima pee kisacrifice. Neeku ore step nikiita naa nchere this is our own initiative naa ekipuo aitobir through our own resources. Amu nakata naa ilo aku amu ore saai challenge matoliki ore ake saai tenikijo apuo au kulie external forces ashu kulie third parties naa kinyala yiok esiai amu etii oltung'ani laa kelotu inewueji eeta ninye interest enye. Kake ore naa amu this is an independent body nekiyieu ake nikipuo aareu dukuya all the resources facilitation ena siai through our own youths. Youth lotii siaitin. Ore saai ena entumo apa nikitaasa naa we just funded it anaa ilarikok loorkijanani nikitum eretoto apa sinye oltung'anak laa mentors ninche le youth. Amu kira naa kuno naapaasha. Neeku ore funding kayieu ake I just want to make it clear nchere initiative orbarnot ena naa ore resources irbanot egira aapukunye naa iyiok opuo aifund anaa irbanot
Merele kwa mkea nilotu neponu na isi ninche mentors lemera ninche interest olungani la ki-support age enduara na isi dayo parona ijana na we have to wait nikidola ajo ama na funding kiana lotu ashu lungana loota enduara sidai ashu loota naaji nkoitoi sidai napuo aret iyiok anaa kejo ake peponu aor iyiok amu mikiyieu naa taata Europe. Ashe oleng. Kitanya. Francis Kiwegira ajo atumito reka tukul. The discussion is wow. Big up our leaders. Gira ajo challenge of my youth ormena amo kerisioroi number 1 enegilat netoki ati ngito nainyangu youth nisho handouts, lack of mentorship jito esidai ninye show sidai yorikiu katukul. Netolimu naaji olesala one nena baa pookin ajo ninche naidim ataa ormang'atinda le naboisho youth. Naipamei teniking'ua siasa orbarnot peno maybe ajing politics ake olosho lormaasai. Etii embae naji nagira alo dukuya sana ening'o te Kajiado oleng. Nayieu enaning' indamunot orbarnot le nkare Narok. Najito kiyieu nikiata empati enkaji ormaasani. Ama naaji ira enkarikoni ilo turrur lira. Dol iyie ina siai ina party. Kidimayu tormaasai, kentoki sidai tormaasai. Kore naduo amu kanyoshi nanu rules are rules and they are there for a reason. According to ORPP, a political party cannot be of one ethnic group. That one said one ethnic group can be a bigger representation, but it cannot be entirely one. The idea a political party na keroningo lelari koklang ajo kerio shindogi na waliki ana marejo number 1 neni ngajo kemera dol masai impact sabu oleng na unaitasa yona kage kore de mutu egiara empati yang na keligini emedola joke mbongare enegiara ngurai leo jilo yege na egiara empati negiria magito tanyo na do maria kore empati na kiregister kage may approve yang garda na jiji ma political party. It's against the yes. No for Kenya. Yes. Kage ewe ne jingwa. Ne bujito ye kana rigino ne gyara party na ijuna. Kore raro duata ini arana ibame. Men duata nene youth champions and nine as an individual. Yes. Na kera bawen garanaji time is right. Pegitum or turur le political na represent interest all Masai egi amogiti 8 counties. Can you imagine egiti 8 counties? Kage egi wosha gai nigi jogi arasho aka yuna no political party asho lenge le sala ono amade ye doliya na kada bawere shara na nigi torusi yoga iroki age nangai gine ngazi. Ore tare sibata na kidimai na ona inaboisho atwa irmaasai. Ore tesibata duo kintosha na ipekitum pekiaku siyo part of the bargaining group. Na kisidai oleng tenikiata empati naitasheki nduata. Kake ore sininye empati naji empati ormaasani na ore duo peya shumata to the level of the national level na kishia na ketiwa na empati naji matejo na empati Rift Valley. Yes. Najing iltung'anak lotii countini ormaasai. Amu ore sai vilo Narok mer maasa koti. Keti iltung'anak pookin. Kake ore entoki nai nagira aimanisha na ketabawua erishata nikiyieu siyiok niking'oru nai ewuei nikiriamakino pekitum ena toki nai natejo naipamei high negotiation power. Erabaua na front yo erabaua kake keyieu na kepikireten sidai. Ireten sidai na chairman kanyi ndo ara inoyie esidai tadi sininye nangai kake ore ta tonduata inita enolekio ana John mwisa mnyenga ngolekio esiba mareja na John na it's high time. Yes. Tendoki nabo peya unity oltung'ana lotii naa kuna kauntini ormaasai amu etejo le sala omer maasai ake nikitum naa ore entoki ya maana oleng nikitum naa ina high negotiation power peekilobisi iyiok nafasini te serkali
amore sai impati nikitodua sinye na kutitik amadi nya na kwa Wajakoya ina pati na wena ina geni yusi na ila yala kuliko ina and I think it's high time kage nepeke na structure sidai inclusive nesi participation sidai na ina ni yolo ni de tumayo kitiato ore the main thing na begi tunaana high negotiation power siyo lomole no le musho pi la nusu oldaigai asho leng Paran TV kitaja ashira ngara ini joyo kana rishata ore lomola ini le musho kayo kana irori OOLBARNOT le NAROK county kaina jogi erabawe rishata OOLBARNOT kinchile wale raadi kake kitabautua na ore sayana nikiasita na kedamuni yok to ishoritin naponu ore entoki nayi naomon na naboisho emata nabo tena maibungakinoto maapa kiti maelewanata amore na committee ang na ketii iltung'anak pookin nekiendelea kintoki ake apuo as other engagements public participation neeku metaa meeta oltung'ani ng'wari tena duata amu enaikash nikipuo kira nabo anaa irmaasai ore sii enkae kayieu ake naliki irbarnot ajoki ore kiyieu nitii just do something solve a problem ore sai president oji Traore Captain Traore le Burkina Faso na 34 years is a youth ore apa sininye oltung'ani oji Mao Zedong olawa apa revolution e China na he was a youth ore oltung'ani oji Thomas Sankara na he was a youth ore Babu Owino la president of the country na is a youth na kayieu ake najoki ntae kidemayu pi asole na kami galomole le musho nusu oldaigai kaja Paran TV na space ninjoyo wore my parting shots na kore na jite jomba finances na ga United Demuntai kwa lugha ya Kimombo ajo if you accept funds from someone just remember it's a forwarded debts that you will struggle to pay it back nago kore amwe migi unique struggle in future I pay back the debt ikasha gere ne kin contribute in our personal level Neginda shegen duara ngwe meriolo jo amugere joba Thomas Sankara whoever feeds you controls you meriolo lo ajo I control your decisions and your ideas and the final thing na emara kutu online le dogoya I solve issues ana gana rejo my brother amu kora goldongani lot opportunity na ho na uni wendi na mesa ni uni wenye na if you are a problem solver na ayuna challenge OOLBARNOT bogen le NAROK le Kajiado le county spoken lo rilmasa jo emaira shurura ranigi njoro solutions amuna katake ki team a leveling ground nekin compete OOLBARNOT lo ngwangulie ocean narama yana ngai asole chairman ashero le Paran TV ndola joge bia kolor ngana lino ole kajo inusu oldaigai ne oldaigai niari nekwera quote oldaigai yata jai and they were na igreja very important quotes powerful kakiora mlejo nchekumo kore nanu na shena nwaje ashole Paran TV ore ambaye na kashkoja na she larikolo le loturi ya bosha moisho yoga na rishata naipongeza committee longana kapa pokino regilwagio tenebo na committee na yiwa gena na siligi banole ankare NAROK kintere ora no rolale choyo mawe rodrante enasia yana NAROK County Youth Alliance neki bwela mamisidai nemero longani ngware tebo neki bwa gishanjara ajo ora natoki na kelo dua session lo dua reti yoko keni bwa ingwale gasisidai ene musho kabisa aisidai yegere na narishata itambua sinyo organization na yololonga allies olonga na members la riko kin ajoki ashera rishata na ishona ninye baati ene weji ora idepeta na kayuna joge OOLBARNOT odi weji bogen kelo ide rishata mani gero OOLBARNOT sai kairi tukindumia na rishata sidai na ikwa kongana lemele maana ke society amore taiwe ngo inde gwedu na shonaji ni gwada sai ekigira weighted finya rishata na ni jasinyiri on OOLBARNOT let us make sure that we make good use of our youth aids make impact the lives of other people and the community at large naja ashole Paran TV ashole longana kwa ashole ashito leng na sinda yiru Paran TV nikira ja ashole tola ngorang le Paran TV ki ja ashole ore teniaba oltungana pookin oita duena kipindi na metabao nitodua itabirai katukul eti oltungani ojo Memusi Christopher tenebo oltungani ojo Lerunge
KK Karen Klesi kireja asho link te ye otegelo engor enkitesheni ya Paran TV so madoka njolo kilugwe endelea bonu te new nito endelea engor na kigwana ajo kanyo na erejo kolariko ekitumaki te Facebook live amu keti katokol kijasho leng ayiwa gendama sida yoleng na mayana kaje enkarna Benjamin Ara olole Koriat Itumito Paran TV teka undi Marsabit, Baringo, NAROK, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Itumito Paran TV teka undi Marsabit, Baringo, NAROK, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Hado murada layo. Muradi shosi. Nore bado murada layo. Kada sheni no. Ne dungo ala murada ni angai. Ne ako sasita. Ige noron kishu. Ne murada layo ni. Na murat. Nijo anyoro da. Najo ganyo da murat. No la layo ni. Na murat na winyi na la murada ni. Olayo lino nderwa murat na elino na dungo yo la murata ni dia gani na ko na gunyina na marade layo maiwe bai ne murata bel na rumogi ni jogi nya ko to murata ne ko ita manari ore balu tu ajuna lu tu apal ereja pole dugo ya mitum rapeti engundare nejo simitum kenyiloloro kasia ya sitaye be mebuko ngatura toldiren lino na kakogolikinote mareta tina siai nabane ni asita tayula jo ore poki ke kule Jumaa entara nikitumore nanu Emmanuel Ntakajai terishata nikijo enenge nyinyire tai ayake olomoni lotino sagiyo kumba na mareta tina siai nabane na asita ongolikinot na mareta tina siai nabane na asita tolikisiye yo engai dungeta muyoldi ajo kiata ngere sukul nemeyolo nena dungeta tolikisiye yo endunget na bor maasai na imaki ena siai enkinyiret ore siai enkinyiret neja balle dogoya mitum rap eti engundare kanyo da bana naje irmaasai rap na biyanga ni ruberanga na lurba wo yo lairayo na ginyang urmuran engu inosiegi inosiegi rap piara nyete nego alamal piara nyoso sikari abor muran amuki sidai naba neaku na yaba eji etejo simitum kenyilolorok kanyo dia ba mitum kenyilolorok ore mere ndogi nitumiton engemani kiar piitum engiteng nasho piitum enda ninya asho lenkegira lelo sara likiyo keata ninya nasita dolta na esiai onkai Kenya na ketejo ore lekwatiti na kelo ajo nasinanu na aing'oru weitin netoishore ng'wesin nesotu lelo papit nelotu de aitobiri dolta na esiai onkai Kenyanak atadamu ajo ore Paran TV na naboisho olosho lema Paran TV naboisho olosho lema